Tüdrukud, 3. ring, iga kaoskonna ringiga 2 kilogrammi, kutsutakse reekil, tõesti maailmul 7 kilogrammi. Ja valmistada Sirgi Saar, Hendrik Särits. Сорок осталось. Тридцать осталось. Võidu saudas Maria Piltist. Спокойно, дай. Руки. Matile kutsutakse Sirgi Saar, Hendrik Särits. Стоит. Valmistada Saar, Margit Korotkova. Oi, kuule.
За то, что Лезь. Лезь. 15 секунд. Сона. 7, 5 секунд. 3, 1. Kohtuvõidu saavutas Pjotor Sandruk, Kolkaru.